for Aquabashonko and Komamo Sabre, Bramade trending issues, Someone, and I am Usra enemy. Now, Mobekaya, now watching Mohammed video be someone that is our baby air coso, or Yerefo Frobia, Colation, Tibe Mu, our Becca Saya say, Kunu, Yukunu, at the Okunu, now, Riana Sine, Yukunu, our in the that is one and I want mammy, sir. I be musono was nearly at that sorry film Pemwa office here and it is Wabaton wedding. I say I won't so worry or baffle from now. We don't even know for kinds and being a member to more thing and member don't say when we say and no Ukru and no damn Pemno so that could be never send no Timoko or baffle with your banus or about bonnie it and simply and 9 Eka Ede F5 video. That's our brain and Chemu Abitoda yet. Abaywana na wojina video no no share ayifata ya ye ware no wode nsebia betuja kire se na de ekoso nia no se ne hu video no se no surprise bibi ekoso na mboni hu no ampa no ka se no so onim de na ekoso nia wote ase daranti ampa se amboni hu ansheki ni kra na sei na wode ebetuja e woni Facebook page o say after the fracas we went for pictures and held a wedding party. Nene asema wode ebetuja no wode ba che say drama wife no ebe kose e wona yifre chiri ne no do say asori pedi for ankosra nya wore na ntumu de na nso say ebe yomuka edia na o ma hye anwesi wo party decorations o ma hye ebe yomuka de jai wo mu adu mu ti wo mu e de ko party ground so ko party kra party after party jai because asoro kra de wo mu forget amu won ma and wo mu fi asoro dem wo e go ye celebration e wo eye venue na wo mu eye party for eye aware for no na wo hye enfone edidi e kire a wo say na na oba ne maami wo hobi be ma no so maami e wo hobi na ebushafo eso e hia tese ase de bibia enko so ase de asem na ekọ so e wo so dem okrapanya asem a eye hunti we na didi mu ana yakọ akọhwehwe eye be ma no so odi wo ka afa eye ensem a ekọ so no eso na be ma ni dia beto da etese wo ye Abraham Muyonda a wo ka water site honum na woye ejuma ewo Zambia krono emunum na according to ono so ni poster central foko bisanto na no sa adenti and wonim so woye ene oba ne wo ma na wotimi fa oba ne chi esa ko ware oba foforo no so editu just say yes, there is a life we shared with my ex, but things did not work out in the process. When I lost my job, she showed me colors that I never thought she would. In the process, I started working with the one I wedded. I am a businessman and we were working together, and I distributed the shares equally between my ex-wife and new wife. Before we went to the wedding, I told her, please, I am marrying this woman, and I know it is not easy, but she did not understand. I know she was hurt, even I was hurt. My entire life, I have lived a decent life. Those people who know me from business circles and family, I am just a good person who you will find smiling and doing good things. No, what the etuda, what each them say, or banning some Obeka or Honiano, and now when you did that, no banner in Pemwan or any church, the Mukach and say. Sesia day brand ejuma say yes bandi of dan edition me ni anyo wonti we shi oba foforo ni no ejuma won na fa adwen se obeware ni ntu no de wa ka kire oba na mo wate no wase na do se o ka kire no hun se oba na ye ne ya mum ono emu kra ye ne ya na nso wan wie hu se oba no ebedina so eje ye de oye pasri niam no obi enim no nebusuafo na ejuma ye fo obi ono no edi ehada enim so ono de oyi papa a wontimi ndi obi bone nti oba ne de wa settle dada wa man de ene de dada ama we jano enti we ya we se wo ware oba foforo nti ebusuafo se na asem no esifate no ena mekire mu acho na so ni niam no enkofo bi so adwen bi se wo ba foforo na wa beji position man ne timo nya ne de man ni enye se wo ba foforo ene obema atena ne woni no ewo emma a wo gwore no
na obema no be kwa ponti mo be fia ponti abefia be ka che oba ne se mi mpe ubie mi ja o nya oba foforo me kwa ko ware no na no no expect se oba ne nti ase no onko no onfa de ti no onko ware oba foforo na ne nye ho na oba foforo ne tra ware ne se na odi aye ne yonko ba no saa su no betimi ede ne nti so wo sre ne de ni age no ofe ne se ni o twa pictures akese enche se bi edidi ni yonko ba ono awo miensa no saa so ani yedi bedi na bia wo ne de obema ne pa chi nia no enche kakra eni because akla na wo ba no edi ni shechire ba so de dem okrampo no ya klo da so etia nu fa no atese wo nyi sa ye ntie da bempa e na bemei eni ni rike kan ya wo jan ni yere Emma atese wo ne oba foforo timi kekan ya aware no be ma mo sa ejina aware anu awo mo eware akọ se nsem na ko epi na so ba no wane ne kamafo esem no nya afa na de na ase bi wo mo nya aware amatese aware foforo na nya baso nti obefa ne sa na ni mie mu no ye fa nya nyansa ene efutuo efa ma ye hum ababa ye boy se wodi wakoma owre obi bia hye nipa mu a ye de a nipa de si abo de nipa kwa de obetime yiwa ma enu nti no prepare for such instances so you ma remaining in bitterness remaining in hurt and pain obema o mi so na wa sorry na wa anga se wagina ma o we ema miensa ne de jaw enu to oba wo babo so na wo nya hoden na wo gina ma wo ma na wo bojimaden na wo show ma enche wa gasa wo be free the koso oba wo be free ma free na wo free mu free so wo ma ebe grateful say wo gina edema mu na anya krampo na ede a o chira hoden na tumi free mu fia wa be nya inner peace na ebie mo nso no we nya obema foforo kra obe hu o se na wo so mbotifa a obe so mu obe boa na wo ne wo etu ababa na mo na ebe ja nsem no e wa say do ma settle nsem no na se na me kan no me se me dey have the problem enu nti na ne dey me dey aso ni nti adwen dia wo fa ho no bomodia e fa tuja e wo too much age comment section na ebie mo so share video we e ma do for ebusuafo obi bia no nso entiri enhwebi na me kan sa no follow yen e wo all our social media platforms Facebook, Instagram, no Twitter at @TooMuchGH_. Nana ama obusu enimidi makramu. Too much GH. Me did akose Japan. E brebi am bese me TV. Me share too much GH. Omo de mufua. Hey, omo sports and as entertainment. Hey, omo de mufua. Mo koso show mo. No ni beji de bia. Me da ma say love you. Too much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey Isaiah Kodwampo, obetumi afem the great tempo. Mbrenbren, wonu me kan woni ehwe Too Much GH. Too Much GH. Mo ye too much. Na me so me ye am fire.